ko whatapuatu ki he taukakapa o ia ai pe mohono ngāhi whaka ofa o otuka wei ngā pe mo ngāhi palani te o sotia ka mo ngāhi whemā me nite. O ia ai pe mo universi pe ko whatapuatu ki he kakai tupua. O whunuani te whito ki matakari nana wala mo nāpuri o kona utolo a Ken Pelani o ko whaho haa atu mei he maananga Ken Pelani. Pe o ko whatulou atu he ki he tahine princesi ka ko la tu fui peka tuku aho o kune mea heni ko iktala whikaulahi o Tonga ki Australiani. Pe mahono ka inga ka maafoke ngahi haa kotoa pe ai kautahi whanua ai whare a matapure kauta ki lotu ai Tonga kotoa pe i tapa kolope au sia i tau whanau. Talitai le rei ki moutou ki he University lo au mo e nau mo e mau isa Polokalama ko iau iloa ko e Tatalanga Lepa. O lo au pe ko i hen mo e kwhawhe pe mei Tonga chou i Fifita pe iloa pe lo au ko e Vafilosika ke whaosi a e ma Tatalanga mo e ne talanoa ke tangata filosofa sia mane iloa ko ia ko Martin Heidegger. Pe ko ma Polokalama whaosi en ke tauni ka he ikai te u to e whareoloa te oange ki a chou ke ne kamata mai pe te u to ki tātāna ki a toi pe mo whaanga i whehu i o ka whia mao MALO apito chou pe MALO e mao whainga marie ke kau mai ke ta Polokalama whaosi ki he tauni. MALO apito Povan a profesa siwa laftan MALO apito ki he lo au ia no ke mai a whainga marie ke whai talatala noa mo e whakatala noa ki he taha koe ngahi e ria mo e malai o ako i he tawhaaki o e filosofia ko manako ai ka hange koe whakatala noa ki mua o ko kai ilo lahi ka koe unga pe ko si manako pe mo sa ia i he kawengani ka maa ai tawhaki koe no filosofia ko iau whai kau mai ki he ngawe lo au i he ako i he tawhako ni pe kaunga kawa i pe mo profesa i he whakataratara noa i he platform koe nei lo au ka i he whiawhini ko tomu a kore ke hufanga pe i he whakatapu ko o siona whake atu pe me i he ngaruea ka maa ai platform koe nei lo au ka lawa pe ke u whakataratara noa ki he kawenga i loa ko ia i he ako e tangata filosofa i loa ko ia e senturi wanoa ko Martin Heidegger mi siamane. Ko e kawengan mahalo ko o sene Polokalama e tolu pe whae ma whakatala noa i pe mo walu pe ko fu kawenga lahi a whaaduria i taimu tau na whai ke tau wakiri. Ia nai hange pe ia ko taimina e whakahauka i Martin Heidegger a ene whakatala noa i he kawenga koe ni koe tahane ne ngahi ako pe kone ngahi lecture i he university pe ana whakotūtu ia o whauki he pepa a hoko koe tahe ngahi essay mo e text tangata filosofa i loani pe au ku ako i lahi i mamani he ta whakotoa mamani he koe kawenga mahu inga nei whakatala noa kia Martin Heidegger. Pai kai ke ngata pe ine mahu inga kana e fu loloto. Pe hange pe ko ia mo mea tangata filosofa i loa ko Martin Heidegger. Ko tangata whai ngata ke mahino ine ngahi ngawe. Pe haoi pe o kawai ene ako koeni. Pe koene fu i lecture koeni. Ai aku nai tō mai hoko ko e tahe ni ngahi text i loa essay. Pea oku ako i lahi i mamani tai mini neango ne nou ka oku lahi ano ako i pea
uhinga pe ko loloto ai whakakaukau na ne o mai he ne ako koe ni. Ka mea te pū ai umaha i ngā whau ai ka venga o kai ke ngā tapa i he no taimi i he waua o se tūri ua noa. Ka toi umaha i ngā whau ange i ho tau ko ngani he hange ko ia mo mea i pe mo lawa i loa ko mea ko tā pe taimi ni oku i he teknolosia. Hange ko tau ka venga mo e tau taratara noa ko i he momenit ko ni o malawa ia whakahoko at mei Tonga ni pa ma ta whipotara noa ki pa mo pōwalu pe mei Australia o malawa whakahoko ko ngā ko teknolosia. Ka i he taimi ko na e whai ai e Martin Heidegger e ne ako pe ko ne whao ko ne konga e sei pe ko text ko ni na ane whenga ke whakamatala e uhinga e teknolosia pe koe ha e teknolosia koe ha maho inga e teknolosia pea na ane sio ai ki he ngahi viso ne tau mamao ki ngahi mea ia la au ki ai mamani ko hunga ka teknolosia ngahi mea kulelei ngahi mea ku kai ke fulelei me ngahi mea e ala au ka taimi e kai ke tau ke lawa mapule i lelei teknolosia pe hange ko ia au tau sio he ngai aho ni i he whakatutunga ke hanga nofo o ku iai hono lelei pa iai pe mononga i palo pare ma i he nofo whakaapi i he whanau whangaki telefoni sio he ngai mea ke he hau me he ope YouTube i katoa i ka teknolosia ai pea i he anga ko o talanoa pea mo e whakakaukau na e fufua whai hono fofua i pe tonu wangi hono whakareana e whai hono whewhehu ia e Martin Heidegger na ane sio ki he uhinga to tonu pea mo e kanoloto pe koe essence o teknolosia. Mahalo koe tahe ngahi mea maho inga na ane sio ai ke ne whenga ke ne hanga whamatala pe koe ne whemau ki tukuange mai whi mahina ko ia e tau ilo ko hai teknolosia pa tau ngā ue to whakatatau ki ai pea na ane hanga i o whakahingoa o iai ai teknolosia ka teknolosia motua pa iai mo teknolosia ka teknolosia whaau pe ko ia ko na ane sio ka matake ngā unu ki ai a mamani e taimi ko na ane kei mo ui ai na ne whai ai ne lecture ko ni pe ko ne ako ko ni kalas ko ni i he tahiwa ni matolu pea me tahiwa ni mawhana o mai le wai a whakatu o hoko ko tahangai text pe koe ngahi e se i loa ke whai mai ako pea mo lau me kakai o mamani. Ai koe ki ngahi ki pipuitu a eka koe mea mahau inga koe hange koe talanoa koe kaweinga o ene ai ako pe koe kalas koe filosofa i logo ko Martin Heidegger koe question pe koe whehui ngahi whehui concerning a technology koe ngahi whehui o kākunga pe mo teknolosia pe na kamata e ne ngā ue na ne whakamamafa i hono whainga ke ne hanga o mai e uhinga to tonu mo uhinga au ku mahinga marie ai uhinga koe whairea koe teknolosia koe tahe ne ngahi halafononga na ne whainga ke nango o mai ai whakakaukau pe koe uhinga koe teknolosia ko ene pehe u whemau ke talong ilo e tatori ai kanoloto pe koe lau marie o teknolosia pe koe essence o teknolosia ai koe talanoa ke ne ngā unu mai koe ke ne talanoa ke teknolosia koe o taimini koe taim ko tapena whae talanoa ke teknolosia pena whaingoa koe teknolosia pena ia hano whakahingoa i hanga hingoa ke na ngā ue aki he kau filosofa ki mo means to an end koe fōunga pe hala whanonga o whaia whanonga atu i hono whakahako hanga au ke ala maawai hafo i ola pe koe maawai ai whainoi uhinga o ngā ue koe ia. Pea ngā ue ahi hanga marie
whakakaukau ko ia koe cause mo effect, koe te whemau ke te maha for effect, pe ko te maha for product, pau kia ngai causes, pe ko ngai whounga hala whanonga hono ngā wei, ke au ki ke tawa usia ai for effect, pe ko for result, pe ko product ko o tau whenga ki ai. Pe a koe whakakaukau ko nina, ke ka whakakaukau na e ngau e tau mei tuai, I he kau filosofa I loa mamani, I he kau stoic, ko e kau karisi, ko Aristotolo, kau filosofa I loa lahi o mamani, na nau ilo ko tō pe kau stoiki, kau epikula, ko kau filosofa na nau ilo e nā tō na whakakaukau pa na nau neonga nai na whakiwhe tō aki, mai whakiwhe ke aki I he whakahawakoka na nau ngā au e aki ai whakakaukau ki he te hala whanonga, ke te ausia ha fo I product, pe ka fo effect, o ka no ngahi causes. Pe ka ngahi causes, pe ka ngahi whaunga ngā ue, pe ka hala whanonga ko ia, na nau wahi ke kalase wha, na usi whakatala no, ka I he tau Polokalama Mitiafaifio, o ki ai I he rea karikeina na ngagi, ai causa materialist, pe ko material, pe ko mea ngā ue, whai no ngā ue, aki koe, ki hono ngahi o ha mea. Pe ai rewa mo e kosa formulas, pe ko foi whakakaukau, ko foi palani, o final product. E nai sei pe, ai anga huhu mo e whakaukau ke hai whotunga, mo hono shape o foi ngā ue, e au ke tam e kakatoi. Nai rewa ai foi kosa e taha, pe ko foi koses e taha, ko kosa finalis, pe ko finalis, ai ko outcome ko no whakafuo, pe ko hono hoko ia ko foi mooni, foi reality, ko foi final product o ngā ue. Pe ko e kosa efficient, pe ko hono effect o ngā ue, ko hono whakahoke whi ngā ue. Aina nau mau e ngai konga e whā, ko konga ulaki, ko mea ke whai ke ngā ue, ko ngā ua ko palani, ko ngā tolu, ko hono whai ano whakotūtu e ngai ngā ue, pe ko tere o hawa apapa, pe ko hono whapipika hango wa apapa, pe ko hono tongi ha fwoi maka ke mau e fwoi sheipi, o ha here, pe ko ha mata I toki, ka koe whaunga na no au ki ai, pe a whaka o rewa, ko nau mau ai tau mua, pe koe fwoi mea gana nau whainga ke whakahako. Ai ka ngahi kose si e wha, pe ka ngahi step e wha, hala whanonga wha, whakakaukau e wha, ki he taimu nau whanonga ai, pe ka nau whaia fwoi ngā ue, ki alo mau ha fwoi product. Ai a koe anga koe si o ai kau filosofa iloa ki mua, ma kau filosofa ono ahau, o a mai pe ki mua I he ngahi taimi ki mua reka pe I a Martin Heidegger. Ko whakakaukau koe nina me kaha kotoa pe ai koe hala whanonga in, pe koe means to an end, koe ngā ue en, whaunga kamata ngā ue, koe palani, iai me ngā ue, whahoko whatongia, a usia fwoi kawenga. Pe na ilo e tō taha kotoa, ka I he kamata kone ngā unu mai koe Martin Heidegger, tō te whito kene sio koe ke ngā unu ngāhi teknolosia, na kamata rewa ke nito hanga o whakawhehu. Ka koe, ka e tau te whito koe taimena kamata ke mapuna ka ngāhi teknolosia, tahiwa ni mga futupu koe osi reka pe ai tau honoa mamani, na e mamata ia mamani ki he mea whakawho, ai fofo asi o iwi atomi, o nuclear material, pe ko atomi I he whaigo hono pomu I Amerika koe Siapan, o I he whakaosinga o tau honoa. Nā nau sio rewa koe fu pe te tau pehe koe teknolosia no whae, mga he nai fu owe ne asi. Ne eonga nai tak puri pa no whauka nai fu owe no asi, fu owe no tō mai ke whaia ke ngau ke ngau aki he malai tau. Ai te tau pehe peka tahe ngai teknolosia, peko ilo fu owe, whakakaukau fu owe, nai o mai, pea nai
na e ofo ia mamani, ofo mamani, kamata ke mana wahega kai tola, kamata ke whekuma kai tola, anga whewhi hana whao hana mea pehe, pe ngā unu rewa mamani, pe ngau e toko taha kotoa, katoa ngai whonua, he nana uilo ko hai pete ni lawa mao hanga himea pehe, e lawa toko nlahi e nau mala e whaka e tau, lawa i ke teke hona ngahi mawhai whaka militare, pe whaka kau tau, he anga ko o tu wheturi, pea mo whia hau ha mamani ki he mawhai. Pea i he whakatoka ngai he tangata koe ni ko Martin Heidegger, ai ka tanga o lau tangata siamane, tangata rai kau i he pou i he fo i hala whanonga mai ka siamane ngai tangoia, mo ni ngai whakakau na e tokonia, ka nane sio, pa nane ilo rewa ko kamata ke ngā uno ta mamani, kai ke nau ke nafo ki he traditional pe koe tau whatonga motua koe o teknolosia, koe fo irea teknolosia mohono uhinga, ka ko kamata ke ngā unu ai teknolosia ki e ria ke. Na e whakatoka ngā ie ne Martin Heidegger panan hangea whai ngai whihui, o ne peherewa ke ne toi whoki, whakamāsila ai uhinga o e teknolosia, ai ana ne whaua e ne lecture. Ko e tahanga hi mea maho inga, na e whakaamu a Martin Heidegger ke whai hono tala noai, mo whekumi, pe mo talaki ke ilo, ka kai lava ke mahino ia lele ia ai uhinga o e teknolosia. He nana ilo koe koe fume a maho inga whao e teknolosia. Ai ana e pehe Martin Heidegger, ka pau te whemau ke te ilo koe hae teknolosia, o ku fuufie mau au pito ke te ilo koe hae essence, pe koe kanoloto, pe koe lau maari e ke tau whakarea, koe e lau maari o teknolosia. Ka pau te tau lawa ilo ia, te tau lawa ilo ia hae teknolosia. Sai. Koe hange ko lawe koe kawe inga fo au pe nia, pe whatatau ki he ngāwe Martin Heidegger, o fu whai ngā tāpe ke mahi noi. Nē tō mai Martin Heidegger ai fu akau. Tala mai Martin Heidegger koe, ka pau te tau lawa sio ki tau ilo ia essence o fu akau, te tau lawa rewa ke tau lawa whakahoa, e lawa rewa ke tau mei whakau fiofi ai, koe ha ai uhinga, o teknolosia, koe ha mahu inga teknolosia, koe ha no ngahi anga, koe ha no ngahi wawa, ka pau te tau apply e fo i whakakau tatau, me he fu akau. Pa whaere me tala no a Martin Heidegger ki he tree, mo essence o tree, pe ka fu akau. Pe hangere Martin Heidegger, o tala mai ka essence o tree. Ka ha mea uni hango ai e fu akau, ke hoko ko fu akau. E pe ka pau koe fua, ta pe whakatata ko ha fu akau. E malama pe ia ke ta pe ko akau o fua. Ka o lahi whau pe ngai akau o kai nau fua. E malama pe ia ke tau pe ia o tonu ko akau ko pau ke ai ne fua, ka i tenta tau pe, te tau te hala pe o kai akau ko tau pe fua. Ai no whaka Martin Heidegger o whakasio, ha whahinga mea e tatau kotoa ke ngai akau. E common kotoa ke ngai akau, pa te tau rarau pe ko kanoloto o fu akau, ka ka uhinga ia fu akau. Ai nani o mai rewe ke teknolosia, ka pa te tau lawa ilo i e mea kotoa pe tatau e teknolosia, te tau lawa rewa ilo ke hae teknolosia, te tau lawa rewa ilo ke hae no mahu inga, ke hae rewa ho tau ngafa whatongia, ka mea te pū, ai mea mahu ngata hana ne whakaamu ke ne mau, koe ha, ko tau wā whengau e aki me teknolosia, koe ha ai tau relationship, pia mo teknolosia. Ai na e sio Martin Heidegger ka pau e lawa mai whi whakakakau e ha e tau wā whengau e aki, pe ko tau relationship pia mo teknolosia, te tau lawa rewa ke tau ngau e rere aki e teknolosia, te tau lawa rewa ke tau mahino e ha e teknolosia, te tau lawa rewa ke tau ngau e au aki ta e ai ha whahinga negative impact o teknolosia e tau tau, pe ko ki tau tolu i he teknolosia, pe ko pe ko mea koe tau i ko teknolosia. Aina e sio rewa Martin Heidegger ki he whakakaukau koe
o e mea kune hango ai e fuakau ke hako koe fuakau. Pea hang rewa to'o mai e bahau tau mahi no i kotoa pe. Ai akau, ngahi ula akau, pea moe ngahi kanoloto, moe ngahi whakakau kau loto, ngahi lau mai, o tau ilo ai koe fuakau en. Pea i he eria o e revolo o e sayanisi, o mai ai e sayanisi ia e nau sio koe haa ai fuakau. Pea he taimta tau anga koe e tau nofat aki tau tolu, tau whakatata pe ko tau ki whanua koe ko Tonga, talo e tuku ao mai mo tau sio ke ulu akau, na iai pepa mo e tau sio koe haa ai fuakau. Ko fuakau i hanga sia Tonga, tabe ko funiu, ni hanga o mai e malo, ni hanga o mai e lai akau ke lai niu ke whaia kono ngahe ato o i whare whakatonga, ono sino, ko no fua, ko ngahi mea ko toa ko ia e, ko ia ni hanga o whau, pea mo whakatūtū mai ke tau ilo ka hae essence o e fuakau ko ia. Pea hange ko tala noa a Martin Heidegger ko ki he teknolosia. Na ne siore ko hae teknolosia. Ko hae kanoloto teknolosia, ko hae me uta tawa teknolosia. Pea hange ko tau tala noa ko ki he pade tau whakaria pe ko teknolosia ko hiri tala noa ke ngahi halafononga e wha, pe ko ngahi step e wha, ke tau whanonga ai, ke tau a usia hafo i kaweinga, pe ko hafo i product, pe ko hafo i ngā ue na tau tamua ki ai, na hange e kau whrosefa hi ngahi taim, ko tau whotutu i ngahi mea wha. Ko tala noa ko ki he teknolosia ko o taimi o Martin Heidegger, na ne whakatala noa a Martin Heidegger he ne whakawhehui, ai ngai whihui whekau aki pia mo teknolosia. Pia na e sio a Martin Heidegger ngo me au koe concerning technology, pe koe teknolosia ko teknolosia oku concerning pe whakatupu hu pe tau whakatupu whakokau to o pe malamu pe ke tau pe he oku tau tairi ki ai, ai koe ulaki, whihui ulaki. Koe whihui honoua rewa koe e lau ke tau whakaohinga ai kai ai kaweinga koe ni a Martin Heidegger, koe anga e sei mone ako koe ni. Koe teknolosia, koe technology that is concerning for humanity. Pe koe maaman. Ai koe tango fo i whihui e ua o mahu inga, ke tau whakawhiuia whakatatau ki he ako na e whahako Martin Heidegger, ka au mahino me he anga o ne whakatala noa, na ne whakaamu ke tau puke loa ngo whakakau koe ni. Koe teknolosia o ngari ku iai hano whahinga ere menite u whia mau ke tau tokanga, ke tau huhu, ke tau tairiiri, mo tau whenga ke tau siofia, ke teknolosia oku concerning ki hanga o moia tangata, beke mamani. Aia koe tahi au ngahi whakakaukau na mai me kawenga ngā ue, pe koe kawenga o e ako koe ni nai whahako e Martin Heidegger, ka pe he ki hene alo li rio hoko koe taha ngahi text i loa au whai hanua koe e mamani, mo e whakakaukau i loa o mai o whai me ai whotutu ngā ue, mo e ako mamani. Pea na e sio a Martin Heidegger ki he ngahi teknolosia koe ni, he na e makehe, me he anga o teknolosia koe ia, na e lere mea i he ngahi taimi ki mua reka ia Martin Heidegger, mo ngahi taimi ki mua, pea mo ngahi mea na kamata e ne sio, kamata ke asi mai ki, asi hake mamani, mo kamata ke fofua i hake, kamata ke tupulaki hake, na ne sio ia ilonga kehe, koe ngahi teknolosia koe ia na e anga maheni kai koe a Martin Heidegger, na e te tau malam pe ke tau pehe ko ngahi teknolosia, ngahi friendly technology, ko ngahi teknolosia, o na e kai ke aha na e ue sia lahi, pe ko hane whakakarenga ki he mamani, pia mo e natula, ka maa ngahi mea mo i mamani ta tau pepe ko e ngoue,
whangamon mano ai bika ki tau tō tangata. He na e taimi ko matin he kāna e lawa o tahangahi teknolosia te whakatātā pepa ka tahangahi teknolosia i loa na ngā wea i hene ako koe ni. Na e pehe e mati he kātau si ange ki he anga koe ai whawhu windmilla, he whawhu windmilla koe langa ke pe ai ki fo i tuanga, fo tukai ngai whangi fo i tāpiri, hangerewa havili o puhet e whawhaita pili koe ni, ho whawhaita po o vilo vilo. Pea koe na vilo koe ane, alawa leke na whaia ki na wahi ngā ue, koe ngā koe vilo koe ia, whaia ngā he mewha fo i BC ni ke lava o momosi e wite, pe kono momosi hape whainga mea ke. O a oi peki hono utoha ke Hawaii me i lao, pe i he time lai, o whaia kono ngahi vai o a oi peki he uhila. Ai ko tala noa ko na whaima ngā a mai tin he kāpe ko ne sio ke ngai teknolosia, oi taimi ko ia mai ko ia. Na i kai ki aha mea e we sia ai. Ko e havili, ko haupe havili ia te aoloa, ni hango vilo e tapiri ko ni, hangerewa he tapiri ko ni o i hono whae ngahi misina whaka pipiki kei, o la rewa tokoni hono whakahako ngahi ngā ue, o ka oi peki hono maue vai, uhila, na moe ngahi mea keke. Aia ko ngahi teknolosia ko ni he anga ko sio madin he ka na whakanatula pea. Na whakanatula pea pe te tau pe oku nature friendly, pe aku whenga ake tangata, pe mo natula ai ko ea mo ki haviriviri, pe ko tau sio ke ngahi mea na whai o ngā ake ai malohi pe ko Karen ko o ngahi vai tāwhe, ke whai hono wei ngahi tāpiri ke tu mea no whaaka. Ngahi mea peka whai ake ngā ue tangata. Ai ka ngai mea ko nina kai ke na sia a matin he kana kai ke whai haue si ai o nā tula kai pehe ke tangata pe na pehe koe ngahi teknolosia lelei en he ku tau ngā ue pe fo i iwi o mai pe nā tula o ne hango toko mai ta e whi mau ke tau hango o pure e nā tula pe tau hango o wesia e nā tula pea mo toi ngahi mea o mama ni o hange koe sio a matirika ke kamata ke asi mai a ngahi teknolosia na nanga whakatahoa ni ngahi teknolosia ko kamata ke kai ke tau ke nopo whakatatari ke hange nā tula whakahaha mai hono ngahi misteri mono ngahi whakafofa ka tau nofo ke tau hange o purei tau hange tau tolu o ala tau hange a foioni o fohifoi pe kua foi koa nei o whangawhatapu aia o kai ke tau kei tuku ke tau whengawe aki le rei mo nā tula i ho tau wā a whengawe aki ka tau hange e tau tolu o tuot ke tau hange o purei ke tau hange o whakamamahia ke tau hange o uesia i pea mahalo hange ko homo ko mea mo whatongai mo mahi noi o ku asilahi mamani ta whaaki kotoa o ku kai ke tau kei whunga pa nā tula ke ne hange o mai ngahi mea koe o tau whi mau pe tau ngata o tau hanga ki tau tolu ke tau ngā ue aki pa tau hango toi ta aki hake pa tau te whaoaki o mai o stoa whai hono whakot utu ala te taimlahi o mau kai ke tau lava ngā ue aki pea ko ngā ko tau whi mau ke mau lahi a ngahi mea i aki taimsi ko tau ngā ke ngahi whaunga ke whai ko ue sia tau pehe peha no ki whakatata no pengan tau toki tā no loge amuia ko e tau ngahi ko ai papa ke whai ke langa whare ko tau tā akau pea tau hango o ngahi o spatuku o stoga ka ke tau ilo topu ka taimi o ngā ta aula o taimi ni o mau pea na hinga pehe pea ua ki ai ko taimu tau tō akau ia feitu ka ke tau kei tō i he natula na whai memi mua ke tō akau ke natu pako whakafo ofa o ku
na takon no mai oxygeni ki mamani to atu mangahi kasa whakau hai carbon dioxide mangahi kasa keke ka o mai pita pe whakago tape o lei polo ko papa ki whare ka ke tau ke sio ke whakau whakau mata o mai malu mai hama tau sto i mai pe os whekau i ki ai tupu os patau tau ke pagahasong au tau hi aki ke whano si ya uhono taimi ka tā ki lalo o ngahi ake ngahi mea utau whakamua. Ai au kai ki aha whahinga wā whakanatula au ki tau tolu pia mai ngahi mea o natula pe kai ngahi mea o teknolosia ka ko hoko pe ia ko e hange hatau ki i mea ngāue pe hange ko sioga na whae Martin Heidegger alo to loloto ang pakamatala ke asi mai ini sio e malawa ke hokon ko palo pale malai i heanga e tau whai whanonga ka tau te whito hinga kaha una ne hange o kikite e malawa ke hoko ai ngahi palo palema e malawa ke iaha time e alaka e teknolosia ia o kai ke tau ke lava o mapure mo puke ka e malawa pe ke luz pe malawa hako e ko tau whiri e hako e whatuta maka te tau tōru ka te tō tala noa kia. Mahalo ko ki konga pe ia ki te taksini mo hono te whakamanatu mai whaki i kaweinga na tau stere mai ai e pōwaro ka paua mea te ke whie whakatala noa pe tānaki mai kataki. Mahalo apito Vafilosika e Johr to e hanga o to e omia u whakaukau mahu inga ne tatalanoa ki ai i whikau aki pia mo tangata filosefa ko ni a Martin Heidegger. Pia Fifita pito lahi au pito ngahi whakaukau na ta ostalanoa pe ki ai ka ko to e hanga o a mai ke tato sio ki ai Fifita he ku kaulelei me fokia ki ak nau tau nau mamata mai mo nau mamata mai nau mea mai ke tau Polokalama ke nau ke i whanonga whakataha mai pe mo e anga ai whakatala noa ke whai koe tānaka ti pēni e Johr ke ai mai peha o tānaki ki ai pe koe whehui koe peha whehui hene tolu pe koe tānake tolu ke toi hanga pe o whai mai me ki ai o tala noa koe whika ulo aki ko nofo whakaukau ke whai mai mua i o ngā aue koni ka Martin Heidegger ulo aki ke whai mai mua o tala noa ki he sio koe a Martin Heidegger ki he iai whakakaukau me i whakametaphysical ki he iai koe ai u me a ia ki nau tolu pe koe teknolosia ka pau koe whatata pia moeanga koe e tau hanga o ngāwe aki e tau ilo atu pa tau ngāwe aki ki ha whahinga mea he ku asi mai o nae ne tokanga lahi ke fo i whekau aki ai u me a ia teknau tolu hange kone whatata ki natula pia moeanga e tau ngāwe aki ke toi hanga mua holo i mai na aluha ke ho tala noa ki ai i he tala noa ko ni ki a Martin Heidegger koe whika wau whawhiawhia o pito ho hanga o mai ai whakawhai ke hei koe Martin Heidegger ai teknolosia o ono aho na malawa pe ke tau whewha ui pe tau hange tau lava pe o pure i atu pe kai ke tau whakaware pe mo teknolosia aho ni o ku alu ya koe ke kai ke tau to e lava e tau to foi mea pe tau to e hanga o toi pata tāpalasia isa ai aho tau ata kai pe kona tula ma koe fo i mea hono ua o kou tokanga atu ki ai pe koe tō lusau kou wha amu ke hanga o siofi mai aki hanga
ni iho ne ufa kau ki e tuu koe a Tonga mo mamani e aho ni ene anga ene sio ki e whaka kau sio ke saanismo e teknolosia hata hape i e o mea ko ia ke to e hanga pe holo i mai kai tau te fito ki tongana mahalo koe o mea pe ko to kanga at kai cho kai tuko at ke te koe mahalo Okay. Si malo apito poval ka aku mahu inga apito ai ngahi fehu i koe ni he mahalo ko tape ni ngahi fehu i koe ni o ka kunga marita to fide fehu la ki mo wa ki he ngahi whakatala noa koe pe koe ako na e whai Martin Heidegger. Ai aku tui o ku mahu inga maari ke tau ilo ai fo i taimi ko na whai Martin Heidegger ai tala noa koe ni. Pea ua ki ai ko no pui tu a, pea tolu ki ai ko anga ene sio ki he kahau. Ai ko Martin Heidegger hange ko kulau kai ko tangata filosofa siamane, pea na e kau ia i he kau pou mo tokoni i he kau tangata koe ni pe koe regime pe koe fo i movement ni pe kono pure i ko o siaman he time ko ia na e kau e ni ngai whakakau o na ia i hono tokoni mono fo o i ngā unu koe ni pe ai ko na i logo kau nasi ai ko aku mahinga peke tau i lon ko ngake whainga fua e tau sio koe ki he ngai whakakau koe na tu mea a Martin Heidegger. Ai ko ulaki a pa koe ua ko na tok osi pe ai mahino mai ko feila ai fo i teke ko na whai siamane hiri hono whai Amerika hono pomo i ko a siapani whakataha mo ngahi mo ngahi ta whake kehe pea i malao tau ai koe ua ia na te osi mai ai kai ki tau le rei ai foi ngā unu pe ka foi whakakau pe ka foi whenga na whahako se amane. Pea tolu ki ai ka ngai taimi ni na i kamata ke asa ka ngai teknolosia tulau kai tau te fito ki asi kan ko ai atomi kamata ke asia ke whepuna ke ngai wakapuna mo ngahi mea ke ai ka ngahi mea ko ni ne kau pea i hono i he sio ke a Martin Heidegger pea ne mahalo na kau ia i hono influence lahi pe ko hono tokon lahi ki he ne whakahoko ai ako koe ni pea mo ne sio o ne ilo ne ongo na tokon lahi ai taha ngahi teknolosia ki Amerika i hono tau i o Siapani kana ane sio ke ngai teknolosia ko ni ke ngai ulaki ke ngai teknolosia lalai pe ua ke ai ke ngai teknolosia na hanga we sia ai nga unu whakamamai lahi na whai sia mane na whinga ke nau pure i hako ngalahi o mamai pe tolu ki ai ke ngai taimi na asa kai ngai teknolosia lahi kehe pe hene pe hene hangrewa i Martin Heidegger o kamatari ke ne whakatala noa ke teknolosia i kai ke ne kei hoko ko ha hala whanonga pe ko ha means to an end o whakatatau ke ngai whakakau o kohiri pe ngai whakakau koe na kei lere mea ki ka ko alo lewa teknolosia o au ki ha tuunga ko tau whau ai teknolosia pe ko whairea na ne ngau e ki ko oppressive technology aia na ne sio ngari ko ha hala whanonga te ta wai i kahau ki a whainga teknolosia o ku tahange o purei pe mo tanga tiktei te mea ko tapo au ki nga tula. Ko iau tau sio he aho ni o kai ke tau ki to a kau ki he no whaka o wha mo to a kau ko ngā ko ni tokoni ki kere na whenga aku mo kere na whenga aku mo nga tula whenga aku ki pe mo no fufulu e ngai kemkare uri la mo hoko whaka malu ka ki tau tolu i he taimla na te whia ki tau ngani ka kua hoko nā tūlā ia e tau tōko e fua kau whakatata pe ko tōpe haku ki fu manioke o kai ki tō ia i he ofa ke sa ko fu manioke ten tubo ko fua kau ten toko no wharele kere tene toko te okisen ko es whau pa mo ku
lei polo i pe baga foi whakarea le rei tahaya. Whapipiket kai me whai lai mahuinga. Ko fu mena ke ko ni ma mea e foi manio ke ma mea ku paanga e uanoa. Fu mena ke tako ni e lava o tākia e taime motua o la mau panga uanoa. Ai ta os rapela toria ko foi final protakia ko paanga. Ai te tahanga lewa tatola whai ngahi mea ke fu manio ke. Ka ke tau ke tupu ke na tupu le reha alak mono kere i ai me whaki i hufang whai tapu e whaki kere mutu na whale re kere ke ngahi whenga akena na tula na e whai mai mua o mai ken ka taimini ko pato a fumano ke ale huo ke tawhaki peha te e tau whana tama te wao pe ko ia uilo i ko he ui he kai tonga ko e huo tonga he taimini o ne tamata i ko toa ai wao ko ia kawai pe mo fumano ke taimini lahi e ai panu ke wese utailo ke mkare ka toa me whanki kere mutu me whanki inche ki te kotoa pe kere whau na whau toa ke na whetona kono whare kere ma te kotoa. Ko hunga ko whi lei polo ko ta whapipi ke fumani o ke. Ko e, ai ko mea na whako a Martin hei ka o sio ki ai, e a tai mea o ki ai, he kai ke tau nofo, ke tau sio pe ke reveal mai pe fumani o ke, ko awa njo fumani o ke, ko ko hango tokono no fufulu e tau e ao mamani ko njo ata ki whaimana ke mo me tokon me tas ata tau force e tau tolu e tau whakakaukau mo e tau ilo mo e tau whie mau i he kifu akau pe ko natula e ka ngai whatata si taha pakala mau le te tau holo mui me aga ko whakakaukau ko oppressive technology ka ko e hange ko kulau i he lere me ko e kau tangata ki mua ko e kawengene na ia i pe ai hanga ko lau na kai ko ha me fo kono fonga pe ko hono nga we aki pe ko nga hala fononga ko ni nga step walu ko kamata lewa ke ke liririu pe na o haka pe nga fihu ko ha e nga hi me te ne wesia ya mono kata te fitange ko natula ki aki tau tolu tangata ki he ai pe ke ngahi culture mo ngahi mea ke ka koe sia a Martin Heidegger ia koe teknolosia ia mai hanga ko de whakakaukau ai ko ha teknolosia ko ha essence o teknolosia pana sia a Martin Heidegger ko hape essence o teknolosia na ne pe e kai ko teknolosia ia ai koe me e kui tua he ka ko ne whakakaukau ia hiri o mai ko ne whakaukau te taulama o mau e uhinga o teknolosia pia me he tau ilo ki hono essence ka he tamta tau ko no essence o kai ko teknolosia ia mahalo ko teknolosia ko hiri ai te tau la bo whakatala no ki ai ngahi ka hake ko na utala no ki ai koe tau pehepe koe fika nei taimi nei au mai ke ngahi pureanga o China, Japani pe au mai pea ki muini mai hono ngau aki ngahi teknolosia o tāna ki nana o mai e whangaki mea ngui koe apakashi whai ake nau tāna ki koe ngahi mea ko toko ni ai te o mai ki hene ngā aue ko ki ata mai e tangata. Nā ne whakatupu pe ki he tangata nengo ke teknolosia kana e ko nā wā me tangata na e sai au pito. Nā ki ngā aue pe he tangata hono ata mai hu whakatapu o tokoni ai whai whututu ko ne whakimea apakasi ke whakahoko ke ai whatongia ke whai ako hono tānaki ke nau mawa e ola. Ai ko ki whai hala whanonga ai. Sa i taimi ngana ngau apakasi na mahino mai ai toi omangi ata mai o tangata toi omangi ne ngau e ko hunga ko ne ngau e ki mea ngau e pe ko te lava pe ko whahingoa e ko ki teknolosia ko ni pe hunga ko oma ngau ki teknolosia ko ni o ku wa urewa ki hene ki fo i result pe ko tari pe ko ola ko ki fo i fika pe ko ki fo i ko sina atu o ku oma
le rei pa fa pe ao ngalo pe ao nga pe ki he ki ao nga pe ki atamai o tangata fa ta ko tau nga ke ngai teknologia ta ngai teknologia le rei tanga ke tai min ya nga fa au ko tau nga ke calculator ko ki fa ki misintana ko tai mini wom apite tau lomi tani o mai hanga ton pe fo itari sai te tau mala pe tau pe teknologia le rei au pito en kai tai mi tau o tau ilope ko kamata rewa ke hol ho tau pawa ho tau atamai tau wivi e hono fai ngai tanaki ko na tau nga mahen kia tanaki loto o pe toko ni kai fa ki teknologia ko ki mea ngawa ko apakas aga tahaya ngahi whakatata ko ki ngai teknologia ko huri ngahi teknologia ko ngai ahoni pe iai ngahi teknologia ke ngahi teknologia ki he ngahi autahi ko ngahi wakapuna ngahi teknologia lahi o mai he kongan oku iai hono lere ka koutu ko taimu tau sio ko hono ngahi wesia oku lahi ange ngahi wesia tau whatata pe hange ko tau tala no ke ngahi iwi atomic nuclear energy oku MALO i whawe ngahi iwi ko ni ke whaia ka ngāui kau tau ilo pe time lah ke time ko ukai ke tau ke lawa o toka ngai kina e pure i e hoko ia ko i palo pare malahi ke tau to ngahi aho mai ki muini ngahi mai na si ko toki tau toki mari watu na ia whaki no ngahi he kau kakai ko ni area teknologia no ngahi robot ngahi misin yang tangata ke na fai ngahi ngau ke tokon ke tangata pea na fenga pe ka e ofita ke na ngahi ke ofi e robot ke ni ke tangata pea na ia ki palo pare mai i he ngahi robot ko ni ke ngahi chip ngahi na for computer na iai na iko o ka na lava control ai ngahi me ni pai ko hanga te na iko o ta ofi me ko no furi ka na kai ke na lava pure i pana iko no o palo pare ma nga unu ngahi ropa dia ke na fai pena tole me ana tol tai whakaago ke tokota na ne whau ai na totongi e whano pure i pe a whiko ko mahalo ko tahaya ngahi e ngahi lea tangata tu mari ko i loa o Amerika. Ka koe tangata ngau he mala ko o teknologia i ngahi whakakakau fau. Tangata ko Elon Musk. Na ia hano interview pa kone tala noa o hange une hango to whakaata mai whakakau kona o mai e Martin Heidegger. Ia e aho whaingo fua pe whe tamara ke ki tante. Pe maua e waea. Ai aho e whepuna aki whaingo fua holo pe alu me whono ke whono. Ai aho. Ko ngai mena e sio gai a Martin Heidegger i he kai ke tau ke lawa ke tau ilo ia. Ko haa e essence to tonu. O teknologia ka ki mintu ene. Ka te tau hage o fo uia i ha fo unga. E whai me pa ia ka ke tau ke lawa control. E iku control ta tau i he mea. Pea i he rea ko Elon Musk i hono whaka eke na pe he tamakoni pa ko ilo he toa taha ko toa pe na mahalo na moene ki interview no nou na me pe he o kake fu wirifia ki atomi o kake fu wirifia ka taha ninga wirifia ko artificial intelligence aya ko ina ne sio ke ko kamata ki ala tue pa ko kamata ko gina to lava control nga hiro patu na na fau ka ko na fau ko ki hiro patu ni hamia ke hange pe ko tangata no ata mai na fai pe te nga himia ke kana pe he tangata ilo atu mari ko ni area mo mala teknologia ilo mas kana pe ko me no fia ili fia ta ki ai artificial intelligence nga hi poto ko o fa ta ka yo nga himia ke pe ko computer pe ka ta de fito ke tal ai que te au ko taha ia ngai teknologia ta i heanga ko si o mani una fe au i he ta faki ke teknologia ko hai te fu fa we ko hai te fu kamata ye ko hai te fu
Ka ngalo ya ki na tolu ai essence o teknolosia. Ko ki halafononga pe ko ki means to an end ko ki nga au kai mea te pu ko ai na fai ai whakamamafa ke ngahi whakatala no a Matieka ko tau wā pe ko tau relationship ya mo e teknolosia. O hange pen ko ne sio ko he kamakamata mai ke ngahi taimi ko ia ai ngahi windmilla ai ki ko hape ki foi havil he aho ko ia pete tokoni ko no ai ki misini ke ngawe o whai ake ki ngawe ko ai kakai o taimi ko ia ko ne kai peke havil te nau MALO ko tahe nga example ko Martin Heidegger ko no o mai ke no simplest form ko teknolosia ya kimua hele wa e Martin Heidegger ko ngai teknolosia ko taimi ni hange ko tawal ko ke minds o ku tawatu ko taaki waku kai beka taimi to tu ua kai beka taimi te tau pe ko feunga kai beka taimi ke tau pe ai na fe ma pe na tula ke ki tuku fo taimi to e ka le ke ma to re ko tau taaki pe ai fonua ka oreva ko satisfy tau tu ka whakase ni ti mo ha fo aspata ko mai rewa na tolo stoa ia feitu o toki fai me no ngau he taimi fie mawa ke he ia me he taimi ko na tau whenga atlere mo na tula ko ne ahala a pe ala ko to tau whanga fu sola ko ne ahamu ka kila ko taimi ni ta whenga wata toke create uhila i ngai whonga ke o kawai ai nuclear hangi pe ko ia mo me ai ko e waka he ngai taimi koe na te atu pe te ki waka pe ki teknolosia na angi ai ko ki la pe ai haviri tau he la ko ni ne ave waka ko ni me ngai fonua mamani ko toa na fonau waka la ho pe ka kai vai he kohiri ko taimi ni o laki ki he nga wea ke lolo alaki pa wa open ko tau te albote nga wea ke nuclear power mo energy ke hono whakalere ngahi waka ai ko tahi ngahi teknolosia ko i hanga usio na visone mai kia Martin Heidegger e malawa ke hakwan kene more me he tau pure i pe tau control e ai hataimi te na ui hoko ko hawe sia ka ki tau ko mahalo ko fei hono apa ko fei hono tolu pe ho talanoa pe ha ai sio ki Tonga ni mo yanga tu ngai teknolosia ko tu yo mea i he Tonga ko toa ai tau teknolosia ula ki pe hange na whakalawa ke ki mua mahalo ko kawa Tonga ni whanua lai taha no ngawe ai ken kare tamate vao whana vao ka uhinga pe ko ine iai tau pehe whaingo whonga na ngawe ka tau tol ka ngawe ki tau tol ho tau wāwhenga at mo natula hange he ngahi ken kare ko ni ka pau tonu pe ku mau o tamate i ngahi vao ko nu tau pehe ko ni whemau ke ofi ole tau ngahi ngowe pe au kuesia pe mo ngahi mea mo ui o natula ku ilalo e kere kere pa maharu ilo i ben ki nga tōko no ngowe ko e tamili ka ke fua lere ngahi ngowe ka hange ko klau ko tau siofo ko teknolosia ka he mana tu i lere ka ki tau matu lere ko ha ka hunga teknolosia ko ha ai ho tau wā o tau relationship ka mo teknolosia ko ia ai ko tuko ko tahe ngahi ko taimini tau ilo hu whanga pe whakatapu ko whakatana pe o ku lahi ngai palo pare maha tau whanua ue sia mo tau nofo a ka inga tau whatunga moto tau anga whawhanua o ku iai pe kai ke upe he te tau tuaki i pe se te au ai teknolosia ka ku iai ene ue sia ai ngai whetala no aki ai ngahi whelau aki he media sosiale ko teknolosia na tau pefok ko kaka teknolosia ko tau where aki ko hanga mai pe tama mi muri ke atu mo tama mi Tonga ni ke atu tama mi Amerika me tama mi New Zealand o ko hoko ya ko hinga pe ko tika teknolosia time ko na tau nofo pe he tau ngahi whanua na tau toki
tō taha pehe wiki nā moe mahina he telefoni whi a rako tau ngai off. Ko e aho ni ko au peke ngai whamiri, ngai loto i whamiri, ko whanongo pe i ngawea, e nau wātamaki, ko e palo pare mai ngai mea keke, ka koutu i ngai taimi ko e, ki whai telefoni tō taha tō wā whahade tau ofa, whahade tau ki i kore ko ki whima, na ia i pehono lelei, na e boha tau lelei, ka ngai aho ni ko ke, ko e tau tupu, ko a peke taimi ni he whita aki holo ai whaki tau tupu ai whine mui mo tau tuputanga ai ngawa ke ai teknolosia ko ni telefoni mengahi mea ko ki he manuwa holo e nau ngahi whakakau me nau ngahi talangata aki tamai mo whai ka hange ko kulau o kulahi au pito peia pa kotui o kaiko tonga ni pe o kawai pe mengahi ya mo ngahi fonua keke ko tu fonua ko to mo o mani to o mangi nga una ngai teknolosia pe ko tu ma ko ngahi me na e hange o ku tairi pe na whakare matin he ka e teknolosia ko concerning technology ko ngahi na ne siofi mai ko teknolosia ko ni e ai aho e kai ki hoko pe ko means to an end e lawa ia hoko ia ko hamea ko whao mai ia malawa pe tau pe te hangi ia o pura i tau tolu pe ko whairea na ne ngau aki o ko means to end hangi uka i te hano end e alu pe whao ki he te utoi kaka mea ki he te utoi manga mea ki he ka koe taim koe na ne pe mai pe ko fui cautious o wha ko fui mea na nau pe ko teknologia ko aiki palan, aiki mea ke ngahi aki, ai pia mo e mono ngahi, a ure kono ki final product na ne ngau e aki tala noa kon ki he ipu siliva kona e whawhai ake nuai ne ngahi taimi ko ia o i he ngahi seinturi ko i karisi, ane pehepe ko whakakau ko ki i silver chalice, ia ere mo ki palani ki ai, ia me ki mea ngau ke ko siliva, malo mo ha mala mo ha whake tuktunga, ia ere mo i kaungau e pe ko no ngahi, ia ure kono final product. Na e whainga fua pehepe, pia na e kaike iaha ue si alahi o nā tūla, pia koe ngahi relationship o e tangata ngā ue, pia mo ne ngawe ki whai teknolosia ko ni, pia ko ki ngahi whaunga ngā ue ko ni, pia ko ki means to an end ko ni, na lelei ki he whauka ngā ue, paka iaha ne ue sia ki he tangata, pia koe pe kai tautau te whito ki nā tūla o lere me ngahi taimi neonga na iai ai whakakaukau a Martin Heidegger ka mai ka ngahi ka filosofa iloa o ki muini mai na upehe hamu ka ai ke fa ke hata taha tana te whaiwhaga ni ke nima ko ngā ko na upehe ko whakakau na whaka no whakakau ke whai fo ngā oe pea hange ko tāna ko ngahi tānaki ko tā pēr na e whakahoko ka na e kana kai ke iai hane ngā unu lahi ko ngā unu whakamana wahe, mahi ko rea ia, ki he fo i ngā ue ko ia pe koe whakakau koe o e teknolosia. Mahalo ko tuia pa ko tui, mahalo ko tala noa ki Tonga ni, o tau kai ke pūri, ai tala noa ko ki he teknolosia ko hakon ki Tonga ni, o tau ke ngāua ki pe he kakai tonga lahi, ai ngahi teknolosia ki mua, nau ngahi ki i huo, whai ake huo, nau ngahi ngowe, tō ngahi ngowe, ia ngahi teknolosia, te minu ngau ke pālau, wa ukono viri ai maala, kai ke toi fite tau kakai tonga, hange ka kakai tonga he kohiri, o uilelei, i he whahauka ngahi ngāua koni. Mahalo ko tāri peke he ki ho ngahi whiehui pōwara. Malo apito Vafilosika pea mahino apito pea ku whawhiwhia ai tāri mo e whamatala ku ke whai pea ko tui pe mahino ki a kinau tolu nau mea mai pea te nau mea mai ke ta Polokalama koe ni ka ku kei ke te aha kua whangatuko ngā ko ta aro mai ai tau taimi
le lei pe mo whaas osi a o wahe mai ngahi whakaukau mo ngahi whehu i nau tokanga atu ki ai kai tuku ke tato ki hoko atu he tau fo ou ka koe ngahi mea koe ni whikau aki ngahi whakaukau pa mo ngahi whiwhiri ngahi whekeri hakiri kumi wakiri koni ku ke o mai ki a Martin Heidegger koutui e aonga pe ki e nau tolu ho tau kainga i muri pe mo Tonga mahino o pito e ngahi whakaiki ko ke whai pe ko o atuai ai MALO ka te koe MALO ka te koe pe mo o whalahet ka te koe e Vafilosika mo whamiri i he amanaki ke tau hanga atu ke Christmasi mo tau fo o pe mo ngahi o wau o e MALO ka e tuke tatatau he o ta e whe ka e toki tuki i e wafe ua tolu kai peke ke fu mama ka tau pehea ke peku tau au ki ai ka tuku ke ta ngata ai pe a ko o fatu tuke ka pau te a mea ke tokanga ki ai ke ta anaki mai mahalo o ku iai pe ngahi mea ka koutui mahalo na ka tuku e ko kamata fo o tau hoko mai ke whahano conclude ai whakatala noa ki teknolosia Martin Heidegger MALO MALO habito e Vafilosika e Johr pe o ik mo tau ka inga MALO mo mea mai pe mo ki mo tau te mo mea mai ka hao o ku ma o atu ka mo mea pe te matatau atu ai MALO Hey lame mo ta foi hey Hey,